APHLC alleged CAM Dr. Tuliram Ronghang to be the man behind the arrest of APHLC spokesperson Angtong Ingti Kathar. Hingchongpo Social Welfare Society NGO extends aid to Mohan Singnar. Daily Kals News Channel celebrates second Foundation Day. Hello viewers, good morning. You're watching Caribbean Live English Prime Time with Julie Baby. Now the news in details. APHLC spokesperson Angtong Ingti Kathar's arrest on Friday had ignited bewilderment across the district. He was taken to custody from Deepu Judiciary Court at 10:30 a.m. on Friday. The arrest of Angtong Ingti Kathar, spokesperson of All Party His Leaders Conference on Friday at Deepu, district headquarters of Karbi Anglong, had ignited bewilderment across the district. On hearing this news, women of local vegetables retailer came forward to his rescue by positioning themselves in front of the police vehicle. It was early morning. Angtong Ingti Kathar was taken to Manja police station before he was brought at Deepu Judiciary Court. When a team of media persons arrived at Manja police station for questioning, the entry for media personnel was denied. But later, when Angtong was brought to Deepu Judiciary Court, media persons managed to have a short interview with him, during which he alleged CM Dr. Tuliram Ronghang to be the man responsible for his arrest. So Tuliram Ronghang la nomination ke file hula le alang tumagari pilu chok aro ye sigan nahi mate tapi lokor kang daikong tinkok mala asla so jo ini sila nona ke dengi tula Tuliram Ronghang hedi la CM la ke man ne le kar biang long kon ka chenne ke di koi If we compare the arrest of Angtong Ingti Kathar by the police and the recently held MSC election at Bithung Rangtama constituency, there all the APHLC party offices were demolished, and our polling agents were also beaten up by the BJP goons sent by Dr. Tuliram Ronghang. We had registered a case against all the persons involved in this violence, yet no action had been taken against them by the police. But now, rather than arresting them, they had arrested our spokesperson. Therefore, it is a clear sign indicating that the law and order had turned into a BJP law and order, said prominent APHLC leader Kursing Timong. Naloke aji jitu ghotona to dekhise Angtong Ingti Katharok jitu arrest kora আপোনালোকে যাব যে বিথুঙত যেটো ঘটনা ঘটিছে আমাৰ এপিএসএসি দলৰ পৰা অলৰেডি 100 জনত আমি কেছ ফাইল কৰিলো কিন্তু আজিলৈকে এৰেষ্ট কৰা নাই বিথুং সমষ্টিৰ এইটো কিয়ৰ ওপৰত এফআইআৰ দিছিল কিয়ৰ আমাৰ যেটো এপিএসএলসি যেটো ইলেকশন সময় মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট যেটো আমাৰ যেটো এপিএসএলসি অফিস তেওঁলোকে গোটেইখিনি ভাঙি দিছে তিনিবাৰ হল তেওঁলোকে ভাঙা আৰু আমাৰ এপিএসএলসি দলৰ জুৱাৰ ইলেকশন যেটো এমএসসি ইলেকশন সময়ত যেটো পোলিং এজেন্টক উলিয়াই পে ঘুৰাই মাৰছে এইটো এগেইনষ্টটো আমি কেছ কৰিলো টিমৰ ওপৰত কেছ কৰিলো এই যেটো গুণ্ডাবিলাকক সেই গুণ্ডাবিলাকক আজি কাৰ্বি আংলং আৰু ওয়েষ্ট কাৰ্বি আংলং যেটো ল এণ্ড অৰ্ডাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তেওঁলোকে আজিলৈকে এজনক এৰেষ্ট কৰা নাই এই একশ্যন লোৱা নাই সেই একশ্যন নোলোৱাৰ কাৰণে আজি তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া আজি কিবাটো সুবিধা পাইছে যদি হসাকে যদি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যদি একপক্ষীয়া যদি নকৰা হেতেন যদি দুই পক্ষীয়া যদি কৰে তাৰ আজি এৰেষ্ট কৰিলে কিন্তু আজি কাৰ্বি আংলং যেটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো বিজেপি দলৰ এটো কিবা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আৰু এটো আমাৰ যেটো ৰাইজৰ যেটো কিবা নহয় আৰু গতিকে আমি ৰাইজক জনাব বিচাৰিছো অতি সোনকালে আমাৰ আংটং ইংতি কাথাৰক আমি যুঁজিম এটো আমি আইনমতে যুঁজিম আইনমতে গণতন্ত্ৰৰ বাবে আমি যুঁজিম আমি কোনো কাৰক কিবা দিগদাৰ নকৰো আমি হেতু কৰিম Karbi Anglong Autonomous Council do not wish to pay any attention towards the demands for our rights. Our vision is to bring all the Karbi community under one platform. Since Dr. Tuliram Ronghang is also from a Karbi community, he should stop giving orders for an arrest towards our own people, say the party workers. Lapen Angtong Ingti Kathar ilitum kecing honai spokesperson phansi pini la nepondero lapen ning duk pik lo pini an arni ilitum thang bang phan pasung sipin pen ilitum a right sikache hang pini an a rights anda che hangi phan anta apor nang pipedek la sining duk pik lo
sar tuliram rong hang phanta lapen anang li kachuma tha akam amta ning duk piglo lapuson ili inglong athai isi vet aphansi nangli kinne pare ke ping chong ade thap ping chong thap ade lapuson ning duk piglo lapen nangli hemonto sa phanta nangli kai kita celang kri lasi nilitum chinilo je labangso abidi ke nangli haladak pensi en ponlo pusi nili chinilo lasi nangli si kami inut inglong akai lapen inula CEM pulote nangli ke labangso kalbiang long abicho polo tangke nangli matha pa mesi labangso kam klem nei polo nilitum ke nangli so aphansi nilitum ke chesong tangte kopi posi nangli nep thabaren ma ningduk piglo nili hin pente nitum la women wing sum amke nilitum chesong thebji lapen chesong bomji আৰু এইটোতো মানে আমি কি ক'ম মানে এইটো এক্সপ'জ যিটো কাউন্সিল নেতাবিলাকে যি কাম কৰিছে দুৰ্নীতিবিলাকে এক্সপ'জ কৰি পেলাই এতিয়া মেক্সিমাম মানুহ পাব্লিকবিলাকে এতিয়া গম পাই গ'ল এৱাৰনেছ হৈ গ'ল তেতিয়া বাধ্য মানে তুলিৰাম ৰংহাংহে মানে তাৰ পুলিচি আৰু আংটঙৰ এৰেষ্ট কৰাটো আমিতো ডেম'ক্ৰেটিক মতে যুঁজি থাকিম আৰু পিচফুলি মানে ডেম'ক্ৰেটিকেলি আমি যুঁজিম আৰু আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টক আমি যাম তাত এপিল কৰিবৰ কাৰণে আৰু যেতিয়া যাতে যেন মানে জাষ্টিছটো পাব লাগে কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যবিলাকে J.I. Kathar, president of APHLC, while speaking to us, informed that BJP is behind the arrest of Angtong Ingti Kathar, and the mastermind behind it is none other than the Bongo Sena and the RSS. He also informed that the main vision of Bongo Sena and RSS is to convert Karbi Anglong district into Bongo Bhumi. হয় মই অলৰেডি ক'লো এইটো সম্পূৰ্ণ বিজেপি চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য এইটো তেওঁলোকৰ অবজেক্টিভ আৰু এইটো তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো কি কয় সমাধান কৰিবলৈ তেওঁলোকে কৰিছে আজি কোনটো কেছত এৰেষ্ট কৰিছে কেছটো 2021ৰ কেছ এয়া ডিপু কিবা এতিয়া প্ৰচেছন কৰিছিলোঁ নেকি আমি এইটো কেছ বোধ হয় মোৰ নামো আছে সেইকাৰণে আমি অলৰেডি ক'লোঁ আমি শুনিলোঁ অলৰেডি যে মই প্ৰেচিডেণ্ট মই APHLC প্ৰেচিডেণ্ট আৰু আংটং ইংটি আৰু বিক্ৰম হানছে আমি তিনিজনক বোলে বেয়াকৈ মাৰিব বুলি আমি শুনি আছোঁ মানে মাৰি পেলাব পাৰে এনেকাও আমাক খবৰ দিছে সেইকাৰণে আমাক কি বুলি কয় আমাক কেয়াৰফুলি থাকিবলৈ আমাক কৈছে এইটো ষড়যন্ত্ৰ হয় এইটো বংগসেনা RSS সকলৰ ষড়যন্ত্ৰ হয় এই কাৰ্বি আংলংটো বংগভূমি বনাবলৈ এইটোৱে কথা মেইনলি এইটো আকৌ বেছি কথা নাই এইটোৱে কথাটো মেইনলি কথাটো কাৰ্বি আংলং বংগভূমি হ'ব লাগে এইটোৱে কথা জুনিয়ৰ মানে এই ল'ৰা ছোৱালী জুনিয়ৰ বুলি ক'লে আণ্ডাৰ 18 years তেওঁলোকক বোলে আমি ফুচলাইছোঁ তেওঁলোকক আমি কিতাপেৰে যদি মই কিতাপেৰে ফুচলাইছোঁ তেতিয়াহ'লে টিচাৰসকলে চব ফুচলাইছে প্ৰফেচাৰসকলে হয়নে নহয় আৰু তেওঁলোকক একশ্যন লৈ লওক তেতিয়াহ'লে যিমান টিচাৰ আছে আমিতো কিতাপৰ পৰাহে কৈছোঁ আমি লাগিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যাওঁ বুলি আমি ভাবিছোঁ হাইকোৰ্ট অকল হাইকোৰ্ট নহয় আমি দেখিছোঁ যে লাগিলে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যাব লাগিব আৰু লাগিলে আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্টতো যাম UNO যাম তাত ছাবমিট কৰিম মানে এতিয়া আপোনালোকৰ নেক্সট ষ্টেপটো আমাৰ নেক্সট ষ্টেপটো আমি সেইটো এটা পাৰ্ট আমাৰ নেক্সট ষ্টেপটো এৱাৰনেছ কেম্পেইনটো কৰি থাকিম কনষ্টিটিউশ্যন 6 শিডিউল আৰু যিমান আইন আছে মানুহবিলাকক এই ৰেচন কাৰ্ডৰ আইন আছে বুলি পাব্লিকে নাজানে ৰেচন কাৰ্ডৰ আইন সেইটো আমি কৈ দিম আৰু জব কাৰ্ডৰ আইন পাব্লিকে কিতাপ আছে বুলি নাজানে সেইটো আমি কৈ দিম এইটোৱে কথা আৰু তেওঁলোকে জানিব লাগে জনাৰ কাৰণেহে আমাক APHLC এতিয়ালৈকে ইমান ষ্ট্ৰং আমাক কৰি দিলে ছেকেণ্ড পজিশ্যন কৰি দিলে
Angtong Intikathar was booked under case number GR 517/2012 under section 188/269/276/336/353/506/323 IPC section 83(2) JJ Act 2015. It includes to endanger the human life or the personal safety of others, assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty, punishment for criminal intimidation, voluntarily causes hurt. A total of 9 charges were convicted against him. Longsodar Intest report from Deepu for Karbin Long Live. Hingchongpo Social Welfare Society NGO extended financial aids to Mohan Singnar, the village headman of Upper Deopani Bura Singnar village falling under 24 Deopani constituency. He had suffered severe injury after he accidentally stabbed his left foot on a sharp edge of a bamboo. It was informed that his severe injury on his left foot has swollen due to infection, and therefore Mohan Singnar was unable to work as well as work for his living. On hearing this news, Hingchongpo Social Welfare Society NGO came forward to extend some humanitarian aid towards the victim and his family. It was also informed that victim's wife, Pudang Ronghangpi, would be very appreciative if warm-hearted citizens would wish to contribute some monetary assistance to the treatment of her ailing husband. She also appeals to the local MSC, MLA and CEM of Karbin Long Autonomous Council to extend financial assistance to meet up the financial expenses for the treatment of her ailing husband. Warm-hearted citizens who would wish to contribute financial assistance for the treatment of Mohan Singnar may contribute on the following account details shown on the screen. Account number 743-401-0179-372 IFSC UTBIO RRBA-BG. Address Upper Deopani PO Japrachan PS Borpathar Karbin Long Assam. Anantarang's report from Bokajan for Karbin Long Live. Daily KAL's news channel had yesterday celebrated its second Foundation Day at Rangsana Serpo Cultural Hall, Lurulangso, Deepu. The program was attended by MSC of Lumbajang constituency, Johnny Timong, as chief guest in the presence of Chokihala Higher Secondary School Principal Dr. Ronjit Ronghang, OSD of Deepu B.Ed College, Dr. Lipson Rongpi, and Assistant Professor of Lamding College, Dr. Bandita Teronpi. Senior journalist Kangbura Singnar, General Secretary of District Press Club of Karbi Anglong, Daniel Sonbei, KSA President Thang Sing Timong, KSU President Rustom Rongpar, KSYC General Secretary Jivan Bey, KFA General Secretary Saran Singh Rongpi, and several other eminent persons were also present. During his speech, MSc Johnny Timong said that he will inspect all the schools under Lumbajang constituency and will hold a meeting with the school managing committee to bring quality education. Dr. Ronjit Ronghang spoke about media ethics, laws and role of media in uplifting the society. Dr. Lipson Rongpi spoke about the role of media in preparing the people to cope with disasters, while Dr. Bandita Teronpi spoke on the role of media in promoting education and projection of women in present-day context. Newsdesk report for Karbin Long Live. Thank you for watching Karbin Long Live. Have a great hours.